lengane ithi yobhukhela mina ingithekela ugoloko manje ngibuka nje mina ngihambe ngincanga ngogoloko yazi lengane yasehlisa isithunzi sami futhi nje mina ngento etholakala kalula nje mina hawu yazi lengane ngenza umdayisi nje ngathi nje ngidayisa ngomzimba ngitholakala kalula nje mangani ugoloko ungangasenginika amabhonqonqo sekutholakala uwelile hey wengane ungazokohlisa isithunzi sami leli gama uthi wele ngitholanga mina efebeni utshele mina yangidakela lengane bakhipha isililo sami manje bazoshisha kimi sowuthi ubhebwaka bezwanga lapha eCape Town uthatha ukhuzani sekuzoshilwa kimi manje isililo andikhalesa ubhebi phapha lami nabo uthulisa nanga ubhebi lo mfaka emanyaleni lona ongeke savotelwa umuntu ongeke saqashwa umuntu ochaphaza ama-80s nama-70s awuna event eyokwenziwa yi-2K qasha uManxele naka nanga ubhebi wakho lothusa evuke asthma uhambe uyomnika isifuthu umshishisele uyazi nyawe khuzane nje yazi kube yithatha lengane bathi umahuvo uyithathe nje uyishele futhi ngaqoma kalula lengane ngoba unonjintwa lo nanebhafu futhi khuzane ngadansa kuze kusishikilana namaviyo sophila lapha nogogo abajulayo febe lesi ngaqoma kalula sithathe siqede lo mphapho basekuhlangene ngami lapha siyaphapha uManxele iyangibhala uyahamba uyahleka kumnandi ngesobhebi wakhe useqadeni isililo sasika-ANC ade khali ANC lethi ngamqathi sebehlangene ngami nje shela lengane wena yokuqoma nebha futhi akanabha uManxele akanabha wena ngoba uyayithanda izinto iyabateka leli ngaqoma ishesha yazi yangiphaphela lengane bathi umahu iyangicinela isingibiza ngomama anginawo ngisingane nano 20 mina hayina ngisho 20 ngane mina 18 years kwese ngizoxoxa lengane ngibiza ngomama abo lengane mina angithi ayibona imkhuba kaManxele kunjenje imkhuba kaManxele thatha lengane ukhoze ekhanda lami ayisaqasa manje uManxele sekuqashwa leli 2K ade kuqhakambisa sesele yena asemshaphi ngama-80s sekuphashelwa mina sekuzokhishela isipesi kimi sekabhebi wakhe longaqashwanga ngangidakelwa mina angihlima bhunqunqa selokujwayelani mina ngisungisanganele